zato, da če moramo kam iti, da damo kazalko not in da potem, ko smo ostali, da sam odpremo knjigo na tisti strani, ko imamo kazalko, pa bereš naprej od tiste strani. Elton, kje si izbral? Tole si izbral. Laura, kje si izbral? Tole. Aha, lepa, je všeč? Ti, a kje si? Petko jo pokaži. Krasno, krasno. Špela, kje? Lepa.